SAFA e ne e shebile ho iketela dipapadi tsa 2023 empa ka tumelano le FIFA ya fa Federation ya Oceania monyetla e leng dipapadi tse tlang ho tshwarelwa New Zealand le Australia. Jwale e batla dipapadi tsa 2027 e le karolo ya morero wa ho ntlafatsa papadi ya bolo ya basadi Afrika. The distribution of quality national teams for women certainly includes North, South and West Africa, and East Africa is emerging as well. So I think that by the time the World Cup comes around, there will be many African countries that will seriously challenge to produce at least the finalists and if not win the World Cup on the African continent. Qeto ena ya SAFA ke nakong eo ho bonahala Maafrika Borwa a sena thasello dipapading tsa dihlopha tsa naha. Dipapadi tse pedi tsa setswalle tsa Bafana, Sierra Leone le Botswana le tshwele e ne e le swabisang athe le papading ya Banyana le Brazil. Is clearly a marketing problem from a SAFA perspective, and marketing is a very interesting thing. Marketing is a combination of people knowing and so on, people getting excited about the event itself, people getting an event experience that is worthy of a national team, match. Hona le tumellano ya hore SAFA e ka isa dipapadi tsa yona di provinseng tse ding e le mohopolo o tlang ho lekodisiswa ha boiketo bo ka atleha.